Rero bakunze Samuel mbanje kubasuhuza niza ko umeze neza mbibutsa ukanda subscribe like share na comment kugira ngo ukoze kubona amakuru ku gihe. Ubuye imvura yaguye isenyera abaturage, igiti cyagwiriye imodoka. Imvura yaguye Huye mu masaa 7 n'igice kuri wa 30/24 yasenye inzu zitari nkeya mu tugari twa Gatobotobo na Kabuga mu murenge wa Mbanzi mu karere ka Huye. Imvura yaguye mu gihe kitari kirekire ariko umuyaga wari uyirimo wasenyeye amazu 6 n'ibikoni 4 mu mudugudu wa Rwabuye, igusha n'ibiti 3 by'inturusu byari ku muhanda wa kaburimbo nk'uko bivuga n'umukuru w'umudugudu wa Rwabuye Diane Uwingeneye. Igiti kimwe cyagwiriye insinga z'amashanyarazi zerekeza mu rugo rumwe rwo mu Rwabuye, ikindi gifunga umuhanda uva mu Rwabuye werekeza i Kabuga, ikindi nacyo kigwiriye imodoka ya Coaster yari itwaye abagenzi ivuye muri gare ya Huye yerekeza mu muhanda wa Kigali. Uwingeneye yagize ati amashami y'igiti niyo yaguye ku modoka imeneka ibirahure ariko ntabwo byageze ku bagenzi. Umukozi ushinzwe ibiza mu karere ka Huye yongeyeho ko no mu kagari ka Kabuga hasenyutse inzu 7. Hakaba hagikomeje gukora iperereza ngo hamenyekane ibindi imvura yaba yangije mu karere ka Huye no mu nkengero zaho. Rengi akaba ari imvura yaguye k'uyu munsi ikaba yasenyeye amazu ikangiza n'ibikorwa remezo. Aya akaba ari amakuru yagezweho cyangwa kujya Samuel TV mbibutsa ukanda subscribe like share na comment iyo mukoze kubona amakuru ku gihe. Thank you.